after you gone. The world is getting to one night. All the signs are so clear. The world is getting to one night. Oh, slowly but surely. Now you're going to realize you're destroying this earth. Eba hinkai 93. Enu nti boba amania fre. Enne eye nkwadane nkote de. Eye nkwadane nkwa one day. Enti no fre onyonkofo no na kachom say your time na so nti yenkodi yenkote. Mmofra Mmere Jumadie no wasoguso awutie no well. Akua fra Koma Studios na yetie yi achema boabo. I do it for my carpet. I do it for my teenage. Let's do it. Me do it for the children. Do it. Me do it for my children. Just do it. So why can't you do it for your children too? Enunti no entwa se kan se awia no bienu bebo de se anu si he ni ye mmofra no ne wo mu ebedi enkita ho na ene no ayesronko enti nkwada wo fie montalanku one side mame wo ya pani kra no esanse wotete banti no nso talanku one side mame pofowa kwame asante de ya ko Facebook Silver children no me mmofra no so ewo video e mo ha enti ene da achesa Ubetimi acha wadwen 0594 841044 0594 841044 You can fly to the moon. Fly away. You can Ubetimi ade achi so wa ba fontentan kase no so Facebook and YouTube ade akoko bi ade YouTube ya kokko ede Enunti no di achi wono adoma bi na da hono mi aso se kolom na subscribe Afei ko fasho mamenfa afutu sem no embra na afei yentwa ye ho mbra Afutu sem wa na wie me wode ma wo enie Ya kwada kete boge na wutie me Amenka sembi nchiro Sa wo maami nwi no wote ase Sa wo papa nwi na so wote ase a Afutu sam wa na wie me wode ma wo ne se ya bra ho ase na tena wo maami no papa nan ase Yemu bebre anya ni ye esan sa papa ne maami ni jai enu nti akaye ne ye maami pe ekaye ne ye papa pe enti wo so saka wo papa ba wo papa pe na ne ti abre wo ho ase aposo jeja ho akwada kete jeja ho na hye wo papa ase jeja ho na hye wo maame ase na se u kwati wo maame ana se wo furu maame nchen na wo dwane wo maame a nyame anim no kurani asem wa meka chire ne so se wa bra bo no enye papa unim za akwada wo maame mpamo akwada wo maame ento wasawram akwada wo maame ento wajeje mu na se wo fa na chi dwane efru maame nche kasa akwada ketwa wo kwabo bra wa bra bo no enkoyie san se wo hia ena wo hia eja so what you say wo hia atenetere akwada wo pension so no na bra bo no enhye da enkoyie akwada de wo se ye shaw so akwada wo se ye tenetere akwada wo se ye twu wanim ka wanim enti se wo mpanim ka empe animtwia wabra bo no ebe something which is there enti akwada wabo wadwunu mu pose wo maame tete se ndi office wo maame tete enti no wo pese wo dwane fru maame nche na akotoa wo bi tabi a wo kono nim de enam ho wonim baabi a wo pese wo dwane kono de hye ho enu nti wo yakwada bra ho ase kora akofam na tie wa wofo asem e wawradem se ne bible ne kan ye no na sa yo so no ube nam afutu paso ube nam enkyerɛkyerɛ paso ube nam atrentre ne animtwie so na wabɛyɛ nipa tete udache anu nti mafutu sem wa na Afia Ampfowaa me wode makwada bia eno no afei mi twa me ho abasese a me ba enne dwumadi a ye bedini enie poem ebe hye ase
enye de bia ne be drama group ya no atizako there be a poem ebe ye the poem and ebe hyase ene ye Sunday wo mo kwa asori wo fie ha no obia ko Sunday school ti unim wonso a wo fie no so ko Sunday school a unim inti jumedi ebedie the second round no jumedi ebedie ni akwada bia wo ko Sunday school ene e wo fie no brand dru so no ma me afra ma ho ene quotation mu yiye obi se ni ensua quotation esua kind se chiro kronkron quotation chiro kronkron ni na enya the same thing ti wo de obi wase ensua quotation Matthew hu ahwa ensua bi bat ya madam to yefo ai ye be ma platform no na kwada ade na Sunday school madam chire unuanu ewa fie ha bi ye nyina ye fanto ye kotodwem nti second round omo kan poem ni wie na Sunday nti wo mo kwa asori ne no wonum de afutuo beba futuo a wo mkote ye ewo Sunday school wo mkote wo school kan say asori no ene wo beba be chireche no mo be preach ankasa me be talanku one side na metie preaching ni bi nti wa wo fie so bra no so ebe ma wa frenti awofo no ya na maboa ye ho ya na wo ba ko Sunday school ni bi no na wa frama no na watimi aba show ni so nti ana dwumade no sei ene sitie mi twa me hotel me ba obete me ma no enka me da se Mmofra Mmere dwumadi akoso ahenkan 93.3 FM so. Kwasia de bia after church. Eho ena mmofra yama won kwan na aduma chede anyamede adua wo mudi. Sanso ene nam Mmofra Mmere so. Ema ye ma enchechire se de be ye a obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wanyina be ye mpanimpa. Se Mmofra Mmere kwasia de ni kwasia de bia. Ewo ahenkan eye after church. Ene Mmofra Mmere obatampe edreni mie Mmofra Mmere Mmofra Mmofra Mmere ebaso live for ahenkan 93.3 FM so. Kwasia de ene kwasia de bia. Abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na aduma chede ebebon ene de mobaya ye mpanimpa de yie no yemfa ho chechiremre mo eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasia de ene kwasia de bia after church. Ebusian for my yama wakwa babiem and from Mmofra Mmere dwumadi no eso me da se watwen me enti se wo share on Facebook na wajai wo comment na to all wonso ene wo kwa asore no den na wo sofo kire o den na wo Sunday school madam kire o type bra fafa Facebook fafa YouTube Fafa 0594841044. Afa yankofa poem dem brana yemfa
And they have Bible pese mu part 1 wa ha. Okay. You can run, but you can hide. Stop the Eti bene wa ekrado. Ene bene so kambrofo. Ana me boa. Ose? Yes, madam. Yes, madam. Eti bene so kambrofo. Poem no. Yes, madam. Hey, yes, madam. Yes, bene yankwe. My name is Benedicta Ogun. My poem is Peter Papa pick a pair of pickled pepper. A pair of pickled pepper Peter Papa pick. If Peter Papa pick a pair of pickled pepper, where is the pair of pickled pepper Peter Papa pick? Where you? Yes, madam. Poem nini? Yes, madam. Oh, when you clap for her, pa. Peter then. Peter Papa pick a pair of pickled pepper. A pair of pickled pepper Peter Papa pick. If Peter Papa pick a pair of pickled pepper, where is the pair of pickled pepper? Where is the pair of pickled pepper Peter Papa pick? Ayo. And also back a railway go away now. No. Okay, yes, young way. Would you know maybe did the Afia Ampfowaa na way? Stephanie then. We are free. Ufie did the same. Mami Ama. Yes, Mami Ama young way. My name is Mami Ama. My poem is Never Quit. Never quit. For quitters never win. Tenacia chasing. Munkaman to quit Tenacia chasing. Welcome, bro. Quit na yedian. Poem ni chreche mu atwim na mintie. Men yaden. Quit no. Quit na yedian. O quit bibian say ujai. Ade a ujai. Enti na eni kwan say wo mo aba mu bu. Bibia wo ye bia na njai. So ati aso tokoso na yedian. Na ye enya sa. Enti clap for her. Pa. Yes, me din the Afia Ampfowaa na wonso me din de ekua kwatima. Aha, din na de se ekua dan. Kwatima. Ekua kwatima yeti o. Me din de kwatima patience. Manwense ma me beken. Yatu ni din se onyin. Owo me akoko aketekete. Mfi ashram ne enaka krani. Na me yebete. Mintumi nya hwe. Medan 1 hour nemete. Mpremprende meye obebu mfidu mien a owo me ho ya den meso sanya rere medan mawufu nkuto erenche meye openi meni afi na mete me ho so meye ejuma aware awomba metumi ato abana maso memai debi beba mebo akokora poso mekuta poma na mirin to me free edi merendren obraho na mereka sese bewia onyame nanim medamo ase papa clap for hey onyi uya den abenyi mboa uso a ubenyi ana uya kokora ubenyi awu ana ompa afemu amu beka bible no monso ma na mo kwa we abusuanfo we mo manko asori o. Oh, madam. Ena mo kwa asori. So manko ti mo am kan poem no mo nyina nkwa asori. Enti wo ma mo kwa asori no so hebet na se. You can fly to the skies. Wa won so kwa asori a wo efie no so no. Also akwada ketwa de be ne ye kire wo Sunday school madam Sunday school teacher o kire wo de ye